Tipra Idol ni Grand Final Final 23 tarik Sarigongnai. So taklai Sabo Kwplai wngno first second third Sabongno. Okay, Faidi friends, Norok ni comment Sabo bahayeng no Norok comment no simano tini live session no. Okay, sab phaike comment ba like ringnan chengdi. Sanja kaham. Haike pajonan bisingo Puplong Sumaiti, Nafuti, Ononto Dinesh, tai Asmika. O pajonan bisingo top 3 sabongnai. Tini abonoti comment live comment session. So a content bagi live comment session. Okay, tini ni live session ni the main topic hingkai taklai 2025 Tipra Idol contest ni final round grand final final o 23 tarik sanja joro chengnai go top 5 list ni bisingo top 3 sabo wngno norok ni comment norok sab ni mung Srinamu chung sab ni mung norok chongwi tongkha comment session phaidi comment khlaidi top 3 finalist sabongno 2025 Tipra Idol ni top 3 finalist sabongno norok ni comment. Okay, dati comment sidi haike sang nailene taklai audience rok norok pulan simi tabsun jora joto round paikha norok joto no jotoni khorang norok khanai neke judges rok borok finalist rekha pajonani pajonan bisingo top 3 sabongnai top 3 finalist taklai bisini sabongnai Tipra Idol ni top 3 finalist